Nadu usnem arajar karsau baula syak penyap hak Hamas. Henry dan yuk pediang ke Israel nen kesengi ke kendai terik nebombar arajar pusan ya ke medjap jung hadar. Kublai pigi perlu ki parajar barok ki baju senggup tenat besngap ya ki video hak ne ke channel. Katkum negi kubor jung kari Israel la ong bau hadar goldin. Ubadai we ulanot ubala syak penyap hak Hamas nadu usnem arajar karsau. Hakabak Hamas kelabatsa ya kemediap jeng u hadu mentah. Kata katwais nem bak Hamas kelabat ya kemediap jeng hadar sya Gaza. Klaim na penpasyu sya Israel. Henry hakane ke hosted deal kebam mentah kepala wanra bad hukum da Presiden Donald Trump. Ka Hamas kelahap ban penpaino wad ya kemediap jeng hadar golden. Kata henin kesengi ka kendai trik na bombar arajar bosan ha kepala yuban tepno ya syakari Israel. Kadba ka Hamas kedang yale ban penpoilut jabaro ki weipat ki medjap jung ki hostage ki bala syarabor na dukah new trik risau arajar pulai. Kadba ke Israel kelah kuapat mentah ban penjot penpralut kadbala iki tonel jung Hamas ha Gaza. Kadba ka themapat ha kawai kaliang ka kamjur mentah kalaban ki bat ka Lebanon da ka jingele bat ka Hezbollah. Henry ka pinsyong sair mentah ka day baga thema kalaban ki biang hapdang ki Israel bat ka Iran. Ha ka ba ki Iran kala berngem ban krewit bat ka kreru akumba ar hajar tali ki namding ban ter ya ka Israel. Lahato ki Israel kan cus ngabjare kana ke jing berngem jong ka Iran. Hakabau Presiden jongkari Amerika Donald Trump la maham lupa nadu mensua ya ke Iran. Bak Amerika kan om ailatsyu ya ke Iran bakan dang peteng bansna ya ke tirtman nuklear. Henry ke Iran kelah kampat ba om don bala mano-mano bankang yaka badang ya peteng bansna ya ke tirtman nuklear. Batsian ke Iran kan sapnna bakadai kari ke baklantam hakapertai bandon ya ke tirtman nuklear. Kum tahaba pasha man la kiliang ki Israel kadon satang kijingele hagathama. Lakan pasha Lebanon ru kadon ke Hezbollah. Lakan pasha Palestine ca Gaza ru kadon ke Hamas. Bar ke jingele ke bakrau napo ka dehi bar ke Iran kabade kum ke kemi jong ke Hezbollah bar ke Hamas. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat tongan api kwepat ki kubor bandangwa. Blessed.